Ko tai mai ngā ratonga ohotata ki te awhi ngā whānau toko whā e hinaki tonu ana. They've lost their home as well. And obviously they've lost their family too. I te ata nei, he māramate ki te nui o te parekura, ki tēnei pito o Waipā. Ko aukatia ngā whānau ki te huarahi nei o Mangatī, ā, kua mate hoki e nei tuna. All up, I think so far this morning we've found about 40. Big ones, baby ones, mokopono one. When I first saw them, I didn't just want to leave them there. And after talking to some others, so we're going to return them back to the whenua. We are asking people to notify us if they have that capability, because if we're not notified, we can't deploy any support to people. So, yeah, he pauri taku nākau i te rongo tērā pānui. Ko Dale Murray Morgan, te kaikaunihira wāri Māori o te kaunihira o Waipā. E aki ana i te iwi Māori kia noho haumaru me te whai ngā tohutohu o kawa o ngā ratonga ohotata. We've immediately deployed, with our civil defence teams, we've deployed all emergency services that we can utilise, the tools that we have at Waipā. Wēnei te hipaki te ki ana ki ngā tuna kua mate. Me te whakawhai e hia ke ngā tuna I mate I roto I te waipuke, kuri no I te rohe o Waipā. We can't do anything if whānau don't tell us. So as soon as we know, we're trying the best we can to deploy what we need to. I never expected it to look like this. The thunderstorm and that was unreal, shaking the house. I was joking there's a water slide, but then this is just, Ka mutu kaore rawa e nei tuna e whakaheke. Maioha Panapa, ma Aukaha.